face ababontin e de ensembi abetu eja abusuafo ye ka funny face ase na wa wonim ye nua ba meyi ye busumi be ye chirenie ne ho nsensem esore ye pa na chese dodo na susu se ye nua ba meyi de wo kom ni atete a wo famu pa e de ginyame nyame enko a ene betimi ayi na afiri na ebinum so hu ni se de o kom ni nyina because of eye ne ma no elma enam so much se okoko pie mu e wo bia ya ye hwehwe eye adwen mu ho a chese ye beka ne se psychiatrist ho e na chese okoko pie ya no enam so na dodo na ehu ne se de e ko ne de wanhwe ya na chese funny face e betin kensi ni nyina enam ye ni baby mama Vanessa bra wode nkwada ye ela embella pe baby efa ya enumu ye te ye kwampo na chese abaya no wosanso anyim eye ebiemu a no enkoko wi echi na chese wawo obaba akonso asanso ede aka ho na ebra sansensem we nyina eba ye no ye abaya Vanessa de nkwada no kokko kire no enumu ye hu se funny face recover enumu ana chese ya fanti eye ni din ebiema ye hu se de enyoma nyina ayeden adedin enam se bibia akoboko na no nanam so ebra eye abna kokko starting ni ono so ne trend ana just wobobo bonkrofo din kobon konkonsan ne wo mo makeka ho din chivani ene wo mo achese ye kase ye ka edo so mo amuni mabna kokko ensemo de eba ye no kokko da ye na funny face babon te be ka se wo no krampo no onim se enche abna beba bebo ni din enti wono so wo ka an se woni abaye na etwempena kakra ana se woni ne hihye wono mo kakra ne nko ne benti se de eba abonten a enkonko ye yibi emfa emma enkofo na ebusuafo sisi okopie mo ewo eye and dusty ho ewo hit fm na nensem bia wode atudwa na madodo na ebusa se da bi o wo ka edi agro ana se serious na se ye serious pa edi a ene na eden ena abranti ye o chire ya na se den na wo pe ede ama ne kra na ansa ne bekwa kotie ne nsa na mekai mo esem o cha de herbal center ene so ya sen ema ye di adwumedie no eba ebebesom mu o cha de ese yare biara etete wo aye krankro ete wo so de ohia ene se wo ne beto eye enchia se ya wo na wo pe wo chie ya ma wo no gallons ahodo wano mo a wontimi enwo se bra na so ye ne ndo beti ne te ede ama bema wo bema entimi nyina so ene wo nso so wo hwere nioma enti kone nchen na ene ene no enkodi ensa wo so na se de be ya wo betimi ne di nsa wo so na ehu be nya so be fa ne number e wo screen no eso na woni no atwetwen eye enkomo na ye to ensem no eso na ebusuafo funny face nsem wo de eto dwa e branches and dusty ne twetwen enkomo na twese wo kire mu a say no I expect another set of twins at this time around no mema mienu na o expect say why ena wone no eba ba wo sa mema twins ya na why ena enyem ede ema no the baby mama Vanessa and herself saying ebusuafo mo nkotie nsam a funny face ede etu edwane ba ye beto aso. But you know I'm expecting twins. Let me give you another twins. Yeah, another twins. Another set of twins. Two boys. Yeah, but not with Vanessa. Yeah. It was when the thing was going through, one girl who felt say she wants to be there for me and everything. So she was there for me, I was there for her until she bent down to pick something. And I also stand behind her and we both pick it. And now there are two boys coming. See the surprise on Andy's face. Master for come on into name. You still I'm No, wait. So you're pregnant with another woman? I'm pregnant. Am I a girl? See, Andy. No. No, it's because you. It's because Andy, are you okay? It's because you are confusing him. No, wait. So another woman is pregnant for you? Yeah, two boys. Twin. Wow. Twins. Yeah, I have twins, two girls, one girl. Hey. Na ebusuafo said the funny face ede ne nsem no etu eja eno na chese bra na wo ahohiehia mu na chese nipa dodo na hu ne se funny face ede enkoye enye se ne hu kwone ba no sa ba ye yi wambo ni didie ne so aba sa ba ya no na ye den wo ho ede ema no enti bra sa ba ya no wo ho ede ema no chese no so wo ho ede ema no na chese ase bi aba ya ni bi tofom na chese wo koto afa no so bo ano
no ma no koto fire na say akwakọ wie mu say abaya na enyim de mano enti eho na all expected that set of twins I was also say mema na say nye ni baby mama Vanessa and when the mana Ella and Bella and the third born no enye wo mo eho crampo and all expected that set of twins no e dey every name from a different person na no na dodo na ka say na wa crampo Ella and Bella crampo no chese de Vanessa ateti a wode wo fa mu ana say nyoma makomu with yam relationship wo be hunu na we ababontense ane we atwene sutuo we ayese na mo ntokwa sei bebre na circulate wo wiase afa na nyina no wo bia hwemo na wo mo piti wo mo show nkwan enti ni nyina wentimi afa ntu hofo anya wadwen say wo be stay to one woman na wona no abobra na wadwen how wo betimi ahwe wo ma no ehu say wasa na oba foforo say kwa nyimtie no na dodo na ehu ne say wono anepe ayese konto anepe na homa den eso no konto no anepe na wo gigi nanim e wo sa ne ma no ehu dia ene won hweye na se bibia free honom ba wansore amama magina social media so ensu anka na me baby mama say yo na baby mama say because enya sa this time around enya this wo bia ebe fie no wobia emfa nani enya den enhwe no mpo na mpo chese obia ba ne chense obecheche owura because o wa woyenye mo kwampo na wosenka wondwen wo na wonhunu say wo nkwada miensa ehwe no ntino at least as man there you have to work na wo hwe ne o ma say de be ya wo betimi build something for your children na say still wo sa de ya wo so peju so gu ba bia sa de a ene na chese wono ankasa no enso a eye ni kuru wa say emre no eso am ebusuafo wo hwe anamonto afani face etu ye ebra na yenye mu na wasa kwakofa another baby mama asade ato eye ne ho esoyi eye ne kwan so a eno no na wo hwa ebetimi enya nsunsunso obi ewo no so wo hwe for the past experience awafem na this one esa baba beka ho na wo hwa na brabo no ebetimi akototin na sum ebetimi adwono se ne ese na efata na wadwenche no fabra ebebetu edwa e wo tuma gh comment section na like videos na share all the social media platform as media ene equia Sikapa dasane yebesane di ehia ebimaka